Ki khubor ka Batesi TV ka undi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Tang supoi tiap ke Dongmusa Jong Meghalaya Games 2025. Kasor Jowai kalau Sawa de kasur Jowai Jong ni ke lempung yelek kai. Bat ha ke jing pen ipat ba ya ke Dongmusa ha silenter surok kasor Jowai. Lasan ran lang da ki nong yelek kai sports. Rengkat ki nong yalam Jong Meghalaya State Olympic Association. Ki officer Jong Tenat Sports and Youth Affairs bat na ke office u District Sports Officer West Giant Hills District. Kani kadang Musa kalapoi hasor Jowai haka arpo tarik ukula lengkot arajar arpusan. Hadian kejing yai lenti kabal lai sepaan reupo kilometer kabala sedang na tura bat Shillong bat la IT no syaga West Giant Hills District kabala pediang ya kani kelempung yelak kai jong kejela bat ya kabala bu hayung wali lum keruang. Katkum kejing penbet kadong Musa kala sedang ya kejing yai lenti na Hyperfuse Cafe cak tengit Syah yau musiang Mission Compound hadu lum kerwiang hagabala senran lang da kasamla Haimon ki kayi kanong mare bat u Jason Kerchwami pasak haga arpuai tarik u kelalengkot arjar arpusan haga por arba jemensngi yaga dong Musa onsara syaga jaka plipat ba yaga lempung yelak kai Meghalaya Games haga snong waya jer.